da pai cha UCEM agawa hejing itu wa kejing yo lat yang kibar kejing kharoi yang keni ke kamai keji yang kibar jelah po keni ke ri jaintia ko maya ke yang i khamtam la da khurun bi chetai po East Jaintia Hill District yuna kawi kesngi nang mi nang kharoi ki dukan yang kibar jelah ta keni himan ga ko wakta ya ka menret ke paten yang ke ri jaintia ko maya ke yang i khamtam hakam kini kipor wa ki kon kondro em dia perdi ke jing kerdo kam kerdo jam ke wakro bha ne bha la de ke do ak kira sarkar la ko mi uman hamre la de phai cha ki business cha ki khayi khaba kam ki da dukan da du do la yoy da dap ki bar jalla ti kam ke sen da thoi cha ka JHADC wo khnra ya ka trading license yang kini ki bar jalla ki wo em ha keleng ki rijantia hamre hedon ne singim puyo e ke jubab tak kau ar kejing thok kau ada boy to kejing thok wa keten penar ne pa kamu de TV house ne mar hajar ar kubi ka JHADC de pas go ya ka resolution wa o timit no ya ki dak thok jantia wat ya kini ki dak thok de publish la de permit la ka Meghalaya kazat andre ka wa snaw si ong wa don ne ke singim pam pengkrak kam ya kini ka resolution ide boy la kejing do wa ka JHADC open man sa ka bi ka special session kejing itu wa open man no ya kiten penar untuk de dokam kiten ki wa hoy kelam po ka JHADC re open man ki da ka official sendon baru penam kam la ki da thok jantia lengba ki department ki pair yang ka JHADC da kini hi to ka daw ba ka open man i kam ka JNC wa wan penman ya kini ka jingi ki wa jai hai ni hikmat office yang ka JHADC ya kini ka jingi ki da penman ni ka surprise la nek wa sendet Lepas kenang yo kursutia memban ini yo penrem lene yo penmi kenu ke jing kelumat. Kan mereka wi dan hi ke jing temu tak wo kursutia ya ka JHADC. Ne benta ke jing mentoy. Ne benta uman sekep no kata kanong yeda. Ye i kirit pai. Na kini ki ha pai ki wa wan thlep na ki tuan ki state. Kini to ka daw ba ko peman ikam ke JNC wo mi cekmat. Wo peman ya kini ke jing ki ko jai